שבוע של פשיעים התפקיד. דור יום הכיפורים, אחד לאחד. עוד 10 שנים. Jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza semakin meningkat. Pasukan pendudukan yang terbunuh diantaranya Brigade Golani, salah satu brigade elit di Angkatan Darat Israel. Tentara Israel pada Rabu 13 Desember 2023 malam mengakui jumlah tentaranya yang terbunuh sejak dimulainya serangan dengan Hamas telah meningkat menjadi 444 orang. Mereka diantaranya merupakan komandan batalion, perwira hingga tentara. Sementara pasukan Brigade Golani yang terbunuh sebanyak 82 orang. Media Israel melaporkan jika di antara 444 tentara yang tewas, 103 orang berpangkat kapten ke atas dan 5 orang perwira berpangkat kolonel. Pada Selasa 12 Desember, 10 tentara Israel terbunuh dan sebagian besar merupakan perwira. Menurut pengakuan militer Israel, pada Selasa 12 Desember pukul 16.30 waktu setempat, pasukan Israel sedang melancarkan serangan darat di wilayah Al-Sujaya di kota Gaza. Namun, mereka malah masuk perangkap pasukan perlawanan Palestina. Mereka yang terperangkap ialah pasukan gabungan unit 53 dan 51 yang terdiri dari Brigade Golani dan personil teknisi. Saat itu, IDF sedang menjalankan operasi di sebuah gedung dan wilayah sekitarnya. Akan tetapi mereka tiba-tiba menjadi target penembakan hebat serta ledakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.